درود و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز پنجشنبه 29 سپتامبر از استودیو رادیو زودی از پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سرخط بعضی از خبر و گزارش‌های مهم. شخصی که $10,000 مجرم تاجیک را به یغما برده بود بعد 14 سال روانه زندان شد. پرزیدنت اوکراین از مفتشان دعوت کرده است که نام مسئولان سقوط هواپیمای مسافربری مالایزیا را اعلام کنند. Є всі тверді докази того. دلایل ثابت وجود دارد و نشان می‌دهد که این جنایت متیش را صادر کرده است و مسئولیت این عمل تروریستی بر دوش کیست. آیا استراتژی نوی حکومت تاجیکستان که مورد بحث و بررسی قرار دارد زمینه رشد ساحه پختکاری خواهد شد؟ 10-11 سال میشه چینی شیعیون که با میبرند فلسطینی با میبرند نور چینی شیعیون مثال با یگان چی میتید وای کورک هست حاصلش هست میشه. و حالا تفسیر خبرها. یک ساکن نویای رودکی برای ربودن $10,000 مجرم تاجیک به مهلت 16.5 سال روانه زندان شد. اشور تقویمرودوف این جنایت را 14 سال پیش صادر کرده بود اما مقامات آن را تازه آشکار کردند. 10 مهاجر تاجیک سال 2002 هنوز از خدمات بانک‌ها برای ارسال پول از روسیه به تاجیکستان استفاده نمی‌کردند. از پسرعمک اشور تقویمرودوف خواستند که پول آنها را به خانواده‌اشان برساند. اما اشور تقویمرودوف هم را با 2 برادر و عمک بچه‌اش به ماشین 3 مهاجر تاجیک حمله کرده پول‌ها را از خود نمودند. دادگاه شهر دوشنبه پرونده اشور تقویمرودوف را با ماده‌های مربوط به راهزنی، ساختکاری و تصرف حجت‌های رسمی بررسی کرده است. حادثه از دست هموطنان فریب خوردن و یا از خود کردن پول و دارایی‌های مهاجران کم نیست، ولی به جوابگری کشیده شدن یک تاجیک بعد 14 سال صادر شدن جنایت در روسیه کم سابقه عنوان می شود. در تجلیل نخستین روز دیپلمات‌ها در تاجیکستان بینای سرایست کنسولی وزارت امور خارجه به استفاده داده شد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در رسم این مراسم شرکت داشت و نقش سیاست خارجی کشور را در روند تاریخی تشکل و رشد کشور به حیث دولت مستقل مهم ارزیابی کرد. اما در این برابر جناب رحمان از سطح پست ملکه کسبی برخی از دیپلمات‌های تاجیک نگرانی نمود و شفافیت را ضمن برگزاری آزمون‌ها به هنگام انتخاب متخصصان زیر سوال برد. و از جمله از زباندهی دیپلمات‌ها و رعایت نشدن قانون‌های کشوری اقامت انتقاد کرد. فعلا بیش از 30 نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در خارج فعالیت می‌کنند و صف کارمندان وزارت کارهای خارجی در کشور 300 نفر را تشکیل می‌دهند. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت کارهای خارجه روسیه گروه بین‌المللی مفتشان را که مسئولیت سقوط هواپیمای مالایزیایی در سال 2014 را به دوش روسیه بر کردند تنقید نمود. کرمل ابراز داشته است که خلاصه‌های مفتشان حقیقت نهایی نیست. محققان بین‌المللی اخیراً عاملان سقوط هواپیمای مالایزیا در فضای دنباس را مشخص کردند. این هواپیما 2 سال پیش هنگام پرواز از آمستردام به کوالالامپور با 298 سرنشین سرازیر شد بود. بعد معرفی خلاصه اولین از جانب گروه تفتیشاتی، پرزیدنت اوکراین به اعلان اسم عاملان این جنایت پایفشاری دارد. جزئیات موضوع در گزارش عبدالله اشرف. بعد از نشر خلاصه پیشکی گروه تفتیشاتی اید به سقوط هواپیمای مالایزیا در فضای دونتسک، پرزیدنت اوکراین پیوتر پوروشنکو جلسه شورای ملی دفاع و امنیت را برگزار کرد. با گفته پوروشنکو حالا مهم است که نام گناهکاران این فاجعه اعلان شود. Є всі тверді докази того. دلایل ثابت وجود دارد و نشان می‌دهد که این جنایت متیش را صادر کرده است و مسئولیت این عمل تروریستی بر دوش کیست. ما مشورت کردیم تفتیشات این حادثه از سوی کشورهای جبردیده با استفاده از قانونگذاری ملی انجام می شود. برای همین من وزارت کارهای خارجی، خدمات امنیتی اوکراین، وزارت دفاع و وزارت عدلیه را وظیفه‌دار می کنم هماهنگی خود را ادامه بدهند تا اینکه به زودی گروه مفتشان بین المللی خلاصه نهایی را به جهان پیشنهاد نماید با نسب‌ها. Міністерство юстиції продовжувати координацію дій. گروه محققان بین‌المللی روز چهارشنبه در هلند اعلان کردند که هواپیمای مالایزیا از شهر سنژنوی دونتسک مورد هدف قرار گرفته است. این منطقه تابستان سال 2014 تحت نظارت جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار داشت.
محققان اظهار داشتند که این منطقه تا هنوز زیر دست جدایی طلبان است. به قول آنها موشک‌انداز بوک را از قلمرو روسیه به اوکراین آورده و بعد موشک‌اندازی به قلمرو آن کشور برگردانیدند. محققان در سقوط این هواپیما 100 نفر را مجرم می‌دانند. اسم آنها فعلا اعلان نمی شود، زیرا حالا باید مشخص شود که کدام از آنها همچون شاهد و کدام چون گناهکار خواهند گذشت. روسیه و جدایی خواهان دونتسک دست داشتن خود را در این فاجعه رد می کنند. آنها کار تفتیشات را غیر منصفانه ارزیابی کرده اوکراین را در روی پوش کردن اطلاع عیبدار می کنند. یک خبر از افغانستان. جنگسالاری معروف افغان گلبدین حکمتیار مردم این کشورش را به صلح دعوت کرده است. روز 29 سپتامبر حکمتیار توسط ویدیو با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی سازش صلح را امضا نمود. مراسم امضای سازش در کاخ ریاست جمهوری افغانستان را تلویزیون این کشور نمایش داد. حکمتیار که رهبری گروه جنگجوی با نام حزب اسلامی افغانستان را بر دوش دارد در نوار ویدیو پیدا شده سازش را امضا کرد. او مردم افغان را با این پیمان تبریک کرده اظهار امید نمود که در کشور نظم و وحدت حاکم خواهد شد. هفته گذشته در کابل نمایندگان حکومت افغانستان و پیروان حکمتیار پیشنویس این سند را که بر رئیس حزب اسلامی و بعضی طرفدارانش عفو پیش بینی میکند به امضا رسانده بودند. مذاکرات این سازش 2 سال این جانب ادامه کرد. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی گفت اکنون وقت است طالبان اندیشه کنند که جنگ را ادامه میدهند و یا با صلح میآیند. حکومت افغانستان همچنین راضی شده است که برای لغو تحریم های بین المللی علیه گلبدین حکمتیار پافشاری کند. سازشنامه همچنین تامین امنیت او را از حساب حکومت در نظر دارد. برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور استراتژی دستگیری خواجگی‌های دهقانی تهیه می‌گردد که انتظار می‌رود سال آینده قبول شود. این طرح برای کشاورزان امتیاز و یاران‌های دولتی را پیش بینی می‌کند. تهیه این استراتژی در حالی است که بیشتر کشاورزان در تاجیکستان حالا زمین‌های پخته را برای پرورش نوع‌های دیگر زراعت استفاده می‌برند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. 700-800 دلار به حساب یا به حساب پول تاجیکی چیز 6000 تا 7000 پول رسخورد میشد. 1 هکتار زمین به. раззоқ султонов кишоварз ва соҳиби 8 гектар замин аст. ӯ дар нисфи заминаш пахта коридааст. ҳарчанд пахта ҳанӯз ҳосил надодааст, аммо вай аллакай даромади ояндаи худро ҳисоб мекунад. бо назардошти харҷи маблағ барои истифодаи об, андози замин, корҳои кишт, нури пошӣ, коркарди кимиёӣ ва додани ҳақмузд барои кормандони кироӣ дар маҷмӯъ бояд $1700 фоида бимонад. ин маблағ барои хонаводаи 6-нафараи раззоқ чандон зиёд нест ва чун ӯ бояд бо ҳамин пул то ҳосили оянда зиндагӣ кунад. айни ҳол раззоқ бештари маҳсулоти ғизоиро намехарад, зеро дар нисфи дигари заминаш сабзавот парвариш мекунад. бо ин ҳам раззоқ камбизоат ҳисоб намешавад. мо ҳозир 9 тонн пахтаро ҳозир ҷамъоварӣ кардем. лекин ҳол бо ночинда ҳаст. ман майдонани пушти шумо бисояд. хай мешад як 10-11 тонн мешад. чини шишеюм кити бо меброяд. ай положени бо меброяд. нор чини шишеюм. мисол бо ягон чӣ метиҳад. вай кӯрак ҳаст, ҳосилаш ҳаст. мешавад. ба хотири ин пул 1.5 моҳи охир тамоми хонаводаи раззоқ ва ҳамчунин нафарони кироя аз субҳ то шом дар замин кор кардаанд. инҳо асосан занҳои ҳамсоя ва кӯдаконанд, зеро бештари мардон дар муҳоҷират дар Русия мебошанд. тиллои сафедро онҳо танҳо бо дастон ҷамъоварӣ мекунанд, зеро дар ин сурат сифати он гум намешавад. имсол дар Тоҷикистон дар беш аз 162 000 гектар замин пахта корида шуд ки нисбат ба нақшаи пешбинӣ намудаи вазорати кишоварзӣ 8000 камтар аст. барои кишоварзон пахта то рафт фоидаи кам меорад. аз ин хотир онҳо аз парвариши он даст мекашанд. дар бозорҳои ҷаҳонӣ арзиши пахта поин меравад, вале нархи сӯзишворӣ ва нуриҳо баръакс қимат мешавад. агар дар Тоҷикистон дар фурсатҳои наздик таҷҳизотҳои нави коркарди пахта ки бахши азами даромадҳои содиротии кишварро таъмин мекунад ворид нашавад, ҷои онро алюминий ва ғалладонагиҳо хоҳанд гирифт. вазорати кишоварзӣ ҳамроҳ бо донишмандону коршиносон стратегияи афзоиши пахтакориро таҳия мекунад. тибқи ин стратегия имкони тақдими кӯмак ё худдататсия ва дастгирии давлатии пахтакорӣ пешбинӣ шудааст. сарфи назар аз он ки тамоми заминҳои мо хусусӣ мебошанд, дастгирии давлат лозим аст.
так как у нас все земли частные, несмотря на это, надо господдержка. разоқ дар бораи коркарди нав фикр намекунад. барои ӯ ин тарз парвариши пахта одат шудааст ва то андозае фоида меорад. ҳамчунин ғӯзапояҳои пахта низ дар зимистон хонаводаи ӯро беҳтар аз ҳезум гарм мекунанд. тибқи пажӯҳишҳо дар тоҷикистон теъдоди онҳое ки талошу майли омӯзиши забони англисиро доранд бештар мешавад, зеро донандагони ин забон аз камтарин афроде ҳастанд ки дар бозори меҳнат талаботи зиёд ва имкони интихоби васеъи ҷойи кор дар дохилу хориҷи кишварро доранд. бо назардошти ин таи чанд соли ахир на танҳо дар пойтахт, балки дар минтақаҳои дигари тоҷикистон ҳам марказҳои зиёди забономӯзӣ ба фаъолият пардохтанд ки барои хоҳишмандон василаҳои гуногунро барои омӯхтани забони англисӣ пешниҳод мекунанд. барои мисол дар шаҳри Қурғонтепа вилояти Хатлон китобхонае боз шудааст ки хонандагон метавонанд аз он ҷо китобҳои нодири англисиро пайдо кунанд. ҳамкорони мо бо муҳтавои ин китобҳо ва хонандаи онҳо ошно шуданд. китоб дар бораи бо гулҳо ном дорад, ба таври назм омада шудааст. ин китоби 130 сола ба забони англисӣ дар кадом китобхоне дар бритониё нест, балки дар китобхоне дар Қурғонтепа нигаҳ дошта мешавад. китобхонае ки 10 сол пеш дар маркази Хатлон боз шуд ва ба як маркази асосӣ барои таълими забони англисӣ табдил ёфтааст. Пол Марчанд, шаҳрванди Бритониё, ки 30,000 китобро аз кишвараш ба сахтӣ инҷо овард ва китобхона ташкил дод, мегӯяд дар ин ҷо барои ҳама боз аст. ҳадаф имкони фароҳам кардан барои мардум аст ки тавонанд ба омӯзиш раванд, карьера кунанд, бахусус барои ятимон ва афроди маълул. китобхона ва маркази таълимӣ бахше аз барномаи фарҳангии Свортепа аст ки бо кӯмаки сафорати Бритониё дар Душанбе иҷро мешавад. аксари китобҳо бадеӣ ва таълимӣ ҳастанд. дар муддати 10 сол бештар аз 3000 нафар инҷо забон омӯхтанд. курси таълимии якмоҳаи англисӣ 80 сомонӣ аст, вале нисфи хоҳишмандон ройгон дарс мегиранд. омӯзиши забони англисӣ дар тоҷикистон сол ба сол роиштар мешавад, чун ҷавонон забони англисиро як роҳи расидан ба Аврупо ва дигар кишварҳои ғарбӣ ва роҳи расидан ба зиндагӣ хубтар медонанд. вақте ки ягон чиз дар барои дарсомон дар кор мешаванд, мо ҳаминҷа меоем, дастрас мекунем, мегирем, мехонем, луғат дорад, аз лағаро истифода мебарем, аз грамматико маълимои хуб дорад, маълимо нишон метаҳанд. Сабрина Сангинова, хонандаи синфи 10-уми литсеи рақами 1 Қурғонтепа, 2 сол аст инҷо англисӣ мехонад ва хуб пешрафт кардааст. аммо китобхонаи Свортепа мисли тамоми муассисаҳои фарҳангии Тоҷикистон ба кӯмаки молӣ ниёз дорад. Пол Марчанд ба Душанбе намеравад то харҷи зиёдатӣ накунад ва пули муаллимонро пардозад. ягона китобхона ва маркази муҷаҳҳази таълими забони англисӣ дар Хатлон фақат аз ҳисоби пули хайрияи сафорати Бритониё ва пуле корашро пеш мебарад ки донишҷӯён мепардозанд. дар айни ҳол тибқи мушоҳидаҳо на танҳо забони англисӣ, балки забони фаронсавӣ низ дар Тоҷикистон ҳаводорони худро дорад. аз ҷумла дар ноҳияи Панҷакент, шимоли кишвар, онҳое ки забони фаронсавиро медонанд ва бар замми ин соҳиби хар ҳастанд, роҳи хуби пулёбиро пайдо карданд. зеро ба ин минтақа асосан ҷавонгардони фаронсавӣ меоянд ва аз хидмати роҳбаладони маҳаллӣ истифода мебаранд. хатсайри сайёҳони хориҷӣ аз ҳафткӯли ноҳияи Панҷакент тариқи кӯҳҳои Фон оғоз меёбад ва давоми 6 рӯз то Искандаркӯли ноҳияи Айнӣ мерасад. дар ин манотиқи кӯҳӣ истифодаи мошин мушкил аст. аз ин рӯ маркаб ягона нақлиёти дастрас боқӣ мемонад. бо таваҷҷӯҳ ба он ки нархи кирояи як хар ва роҳбалади фаронсавидон дар Панҷакент $10 арзиш дорад, аксари соҳибони маркабҳо ба омӯзиши забони фаронсавӣ пардохтанд. ва дар Душанбе рӯзи чоршанбе 28 сентябр сокинони пойтахтро муддати ним соат чангбод ва хокбориш ғофилгир кард. дар ҳамин ҳол Кумитаи ҳолатҳои изтирорӣ аз 30 сентябр то 2 октябр аз якбора сард шудани ҳаво, шамоли сахт ва боридани борон дар кишвар ҳушдор медиҳанд. با امیدیم که باد و باران به نقشه های شما تاثیر نرساند، برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار و گزارش های بیشتر از این را میتوانید در سامانه ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک یوتیوب و همزمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه پیدا کنید.